Naši sindikati imaju dobre programe. Kad radnici ni 6. meseca ne prime platu, oni ih pozovu na štrajk glađu. Bliže malo, bliže mikrofonu. Prvo klopa, pa Evropa. Pojeo vuk magarca, sledeći. Čudni neki vizionari kradu kao da će već sutra smak sveta. Nismo mi nebeski, već đavolji narod. Vrag ni tore, ni kopa. Ni balvani se ne odriču svojih korena. Kod nas jedino seljak zna koga da izvede na travna teren, a da od toga bude neke vajde. Što veća vukojebina, to nam zavičaj draži. I van protokola ovaj. Može. Šta će biti s nama u 2-3 reči, staće, slobodno počnite da skidate gaće. I mače posle nekoliko dana progleda. Srbe je omacio slepi miš. Probudila sam Srbina u sebi i enoga svađa se sa komšijom. Dočekat ćemo i mi bolju budućnost. Videla sam popa da zadovoljno trlja ruke. Život je stvar slučaja. Samo pop i švaler u njega ulaze sa namerom. Harmonični bračni odnosi, kada muž nije pri kući, a žena nije pri sebi. Samo čovek ima porodično stablo i majmune koji mu ceo život vise na grbači. Imam telo kakvo bi svaki političar poželeo, biračko. Žene ne možete osvojiti kitom cveća. Probajte prvo cvećem. Eksplicitno. Transparent. Ne razumem ženu kojoj zagori ručak, niti muškarca kojem zagori žena. Jeli snajka, umeš li ti da upregneš konja? Daš šta majka, 10 godina sam u braku, znam sve o konjima. Hvala. Prevarali smo svijet, izvezli smo pamet, a zadržali one sa diplomama. Imao sam svoje ja, a onda su mi ga oduzeli naši mi. Lopta je okrugla, ali je kao stvorena za kocku. Ne izlazim više sa djevojkama od 20 godina, žene uvijek kriju godine. Ne zapostavljaj svoju ženu, jer i tuđi muževi to isto rade. Zatekao sam ženu sa dimnjačarom, birali su dugmad. Još jedan iz ove nove knjige aforizama za djecu. Nekada se zaljubim na prvi pogled, pa mi onda stid da drugi put pogledam. Hvala. Moj tata kaže da u školu ne treba uvoditi seksualno obrazovanje, jer će se budale rađati i bez toga. Hvala. Srbi na zadatku. Kupljen pojeftino, ni sam ne zna pošto, da je boljih gena, skuplje bi košto. Potplaćen da mrzi, rovari iz voca, izdobi za pare i rođenog oca. Što lažnija usta, to punija torba, ne valja mu kusta, matija ni čorba. Ne valja mu crkva, ne valja mu sanu, sve bi Srbe strpo u hašku prdekanu. Ne valja mu Nole, Jelena i Ana, ne valja mu ništa što nije izvana. Kod Soroša lično ispite polago, sa znanjem za 10 i lago. Republika Srpska trn mu je u oku, Kosovo je predo još u prošlom roku. Ne valja mu Tesla, ani Vlade divac, za njega postoji za sve jedan krivac. Svu noć crvotočnu smišlja genocide, krivina za Auschwitz i Dachau pride. Sve zločine svijeta Srblju bi pripisao, ne propušta šansu da bi nas urnisao. Sloboda kretanja u BiH. Prošetala Suljagina Fata,
prošetala do pola Mostara, ali se s mosta u Sarajevo vrati, pošto dalje ne daju Hrvati. Još jedan epigram, mala privreda. Sudeći po prinosu skanka, godina neće biti tanka. Još ako urod ne pokupi marica, pašće i neka parica. I 2 aforizma. Sve smo privatizovali, samo je cirkus ostao državni. Bez obzira što sam saznao da mi je najbolji prijatelj peder, nema šanse da mu okrenem leđa. Nije problem što su problemi na sve strane, već što ne silaze sa vlasti. Prije će smah svijeta nego što će njega smaknuti s položaja. Vlast je zarazna bolest koja se prenosi sa glasačkog listića na 4-godišnji mandat. Prije izbora obećaše da će nam podići standard, a posle izbora nam ga opet spustiše. I mi imamo oružje za masovno uništavanje. Zove se penzija. Dekolte je automat za širenje zjenica. I za kraj, između žene i mene na snazi je zakon ponude i potražnje. Niti ona nudi, niti ja tražim. Otkako sam prestao da gledam TV Dnevnik, slika na ekranu mi se drastično popravila. Pa ti si na RTS-u, ti znaš. Vjerujem ti. Kad posadite budalu u fotelju, obavezno nikne glupost. Izgubili smo rat. Poštenom nalazaču smo javili da nam ga ne vraća. Traži se vođa, živ ili mrtav. Dok ne sakupimo dovoljno dokaza, sudit ćemo nevinima. Udruženje književnika je reklo da će me primiti ako ne ostajem dugo. Srbi su najdalje otišli u genetskom inženjeringu, od muve naprave medvjeda. Čovjek je prvi u lancu ishrane, a penzioner zadnji. Još jedan, brak je danas jedina institucija u koju možete da uđete bez veze. Hvala, Marko.